pau. Durand Cup kidamak stadium gi manung amadi mapal gi akoibasing sitok chamthoktuna luna na thambadana tana stadium gi gallery ground gi infrastructure singsu ningthina senjin sajin kre. Kurum jari ISTV pau meeting tabiri bapum namapu taram nokchari pau sandok na pizari. Jahi sigi chamaga kuntra mari suba edition Durand Cup mai pak na pangthok daba Manipur lengha ke Youth Affairs and Sports Department na main stadium taba lambi sing yauna stadium gi manung amadi mapal gi akoi pasing sitok chamthoktuna luna na thambada natana stadium gi gallery ground gi infrastructure singsu ningthina semjin sajin kre tha sigi tang kuntra da main stadium asida tongan ba culture items singaloina na hokdok katawriba Imphal chapter gi ahanba match Manipur gi team ani Neroka FC sangak amade Trau FC kwa kaithel gi match ase Manipur gi myoi section khudimakna yengba lakpiyo haina Youth Affairs and Sports Department ki director Mayengbam Betona network asigi khuthangda miyam gi pukning chingsilakli. Samaga kuntra mari suba edition Durand Cup ki saruk ama oina Imphal chapter gi match sing Khumanlapak Sports Complex ki main stadium da mai pangna pangthongna ba akanba section thoranga loinana sem saba loire Asian Football Confederation na mating panglaga All India Football Federation Eastern Command Indian Armed Forces Government of West Bengal na punna sinduna pangthokadoriba Asia gi khwaidigi liraba tournament ama oiriba sahi sigi samaga kuntra mari suba edition Indian Oil Durand Cup ki Imphal chapter ki waina Manipur lenga ki Youth Affairs and Sports Department na mating panglaga Indian Armed Forces na sinduna tha sigi tang kuntra dagi mathang tha August ki tang 32 phawba Khumanlapak Sports Complex ki main stadium da team mari Manipur gi I-League 2 ki team Neroka FC sangapam amadi State League ki team Trau FC yauna I-League ki team Real Kashmir amadi Indian Armed Forces ki team Indian Navy football team na saruk yaduna match taruk sanagadoriba asida Manipur ki praja section khudimangna yengba lakpiduna sanarui singi pongning thauna happy haina Youth Affairs and Sports Department ki director Mayengbam Betona network asigi kuthangda miyam gi pongning singsilagli Manipur sarkar amadi Indian Armed Forces ka loinana koi Imphal gi Khumanlapak Sports Complex da handaki lakadoriba July gi date 30 dagi horaga koi matching sanaba horagani hairiba koi gi Imphal chapter se da 30 July dagi hanba match leraga ani suba match na koi gi August ki tarik 1 adu ahum suba match na tang 3 da August ki aduga mathang tarakuna tang 8 mathang lakuna tang 10 amadi tang 33 da koi Imphal chapter se loisinjagani aduna hojik Khumanlapak Sports Complex da koi same saba punamak loisinjare hairiba 134 edition of Durand Cup 2025 asida koi sanabigi da koi team se Indian Navy team amadi Real Kashmir Football Club aduga koi in house in Manipur dagi Neroka FC amadi Trau hairiba team mari sina match taruk sanagadabni adu mapandagi lakba koi players singi leibam technical officers singi leibam koi channa gari singba everything koi Department of Youth Affairs and Sport Government of Manipur ki taraf tagi koi sinjaraga leijare koi all sort of arrangement has already been made aduna only thing is koi lakadur with 30th day da koi inaugural function pangtho matung da matang koi hairiba match taruk se Imphal Khumanlapak Sports Complex da sathana gi sem sabuno loijare aduna namnam side leibi khwai puno magna sajok pibidana koi hairiba matching se mapung phana bagi da mukta saruk yabiu haidana Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki taraf tagi miyamda nolokchari World Maitai Council Tripura State Unit na sinduna Agartala da leiba Sukanta Academy Hall da Signing Stars second felicitation ceremony English ni kunmanga gi thoram mapung fana pangthokre thoram asi Tripura da leiba mitai mahairoi class 10 dagi 12 faw da leiba mahairoi kuntra manga amade tongan ba field da leiba mioi ahum da pukning thongna thokat po ina taram na opagolina na khudol pot pi bani ngasi gi thoram asida Tripura Medical College ki principal Dr. Takhelambam Arindam Datta WMC
WMC Tripura State Unit की President Haukom Bankim Singha, former Ranjit cricketer Level A coach BCCI की Mayangbam Tapas Kanti Sinha, social activist Mayangbam Nilamani Sinha amade World Maitai Council CEC की Vice Chairman Jingsubam Nabakumar Su Serugyaki, Manipur की Saknairaba retired senior SP Potsangbam Sonamani amade theater guru Ratan Thiamna Lekidabada minute Amatumina Leptuna Awaba Fongdoke, Tripura Medical College की Principal Dr. Takhelambam Arindam Dattana, WMC na Pangthokliba students singi thoramasi yam aphaba khongthang amani, angang singbu matik chana sembi ba haibasi parents amadi society gi achoba thodangni haike. Social activist Mayangbam Nilamani Sinhana, Mamangi Matamda Maitegi Fam Paiba Mi Kayama Lerami Adobo, Hauzik Kaya Uba Fangdre Amade, Ewat Fangliba Amadi Fangdriba Mahiri Singidamakta, Marik Jumna Maitei Mayek, Maitei language, Maitegi Maramda, Kupna Kanganbiyu Haike. World Maitai Council CEC की Vice Chairman Jingsubam Nabakumarna Manipur State asida mamang chahi English ngani kunhumdugi me ahumdagi haurakliba lan asida WMC na yamna wazaki masida aikoina kari tawba yage haibado khanaraba matungda Supreme Court ta appeal tawbadagi mainland India singna tapna maitaina landi haiba khanglaki haire. Kargil Vijay Divas Ningsing Numit ka Mari Lenana English Machamapan Marfutara Mapanda Thokiba Kargil Landa Imalebag Bharat Kidamakta Thawai Kathokraba Kasar Sribar Awang Lekagi Irom Nandachan Singhagi Saktamda Leisu Amadi Mayra Katpaga Lenana Salami Katuna Ikai Kumnaba Utkre Tauramasida Minister Kauksik Rai Dolagi MLA Nihar Ranjan Das Thokchom Kundalal Retired Lieutenant Colonel Jila Sainik Welfare Officer Kasar BJP District Committee के Vice President Sanjoy Kumar Thakur, BJP Lakhipur Mandal के President Gunjan Kaur, BJP District Committee के General Secretary Gopal Kanti Roy, Dewan Palarbongi, GPC Devojoti Bauri, Sribar GP की President Priyabati Devi, Sribar GP की AP Member Kamini Singha, 38 Assam Rifle की Major Suresh Kumar Amade, Mahaki Khongbu Singha Loinana, Sribar की Mui Kayana Serugya ke. Minister Kauksik Rai, Major Suresh Kumar Amade, Thokchom Kundalal, Retired Lieutenant Colonel na, Sahit Nandachan की Apokpi Irom Binda Devida, Nandachan Gumba Thongna Faraba Bharat Imagi Mapari Ama Pokpiba Asigdamakta, Ikai Khumnaba Utladuna Khudol Port Su Tamki. Minister Sri Kauksik Raina, Nandachan की Minga Saba Loiraba Thong Asigi Manakta, Nandachan की Mitam Ama Khinanaba Chief Minister Himanta Biswa Sarmana, Takpiramba Adu Athuba Matamda Sananaba Thaurang Loire Haiki. Panbayai, Jahi Khudingi Kargil Vijay Divas Ningsing Numit Ase, Sahit Nandachan की Mayamba Ahal Irom Nandamanina, Ningsing Numit Asibu, Kadaida Soikigatake Haina, Jackson Ohona Jaduna, Miam Punna Thoramase, Jahi Khudingi Leptana Pangtokuna Lagli Haire. India bu mapangal kanba tinjang kaizang daba Fit India oiba ngamnapagi pandamda hagdokiba Cycles on Sundays on Cycle की थौरम ngase Sai Sports Training Center utlogda marfu taruglak suba CRPF Brazing dega mari lenana 8 Battalion CRPF Sai STC utlaw 107 Rapid Action Force ka kutsam naduna pangthokre Kargil Vijay Divas ka mari lenana Kargil lalda mamaleba ki damak thawai katkraba athoba singbu ningsingduna Sai STC utlogda pangthokiba cycle rally aduda CRPF ki personnel singna serokya kiba aduda 8 Battalion के कमांडेंट चंद्रशेखर ना लमथाके थौरा मदुदा 8 Battalion CRPF के कमांडेंट चंद्रशेखर साई STC उतलौगी इंचार्ज एल रिंकी रोनी मयंगबम MPS यावना CRPF की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंगसु सरुग्या खिबगा लोइनाना नोंगमदा मिनिट अहुमदी साजल तोमिनसी हाइनसु पुनवासक लोंमिनखे थौरा मदुगा मरी लेनाना 8 Battalion CRPF की कमांडेंट चंद्रशेखर ना हाइखिबदा अफब खुनाई अमा मपांगल कनबा इंडिया अमा ओइना बहोनबदा आइकोइ खुदिमाक हकचांग फना अमदे पांगल कनबा तंगाई फदे मेंटल फिटनेस ओइबना आई इसागी दनतना इमुंग मनुबुसु नुंगाइना लेबा ngamhalli hairuduna जवान सिंगना फिटनेस ओइना लेबदगी ngaside भारत असी मपांगल kanba leibak ama ohenba ngamlibani hairaduna mafam asida ngasi pangthokliba cycle rally asina aikoi apunbagi saktam kaidana thamba ngamna ba hotnabaga loinana Fit India oiba ngamna ba hotnaminasi haike ये तो सूरज वाली हीरे है ना उस दीपक के हीरे दीपक मतलब हम सब लोग सूरज तो बन नहीं सकते हम लोग सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं बन सकते कुछ नेशनल प्लेयर बनेंगे यहाँ पे कितने बच्चे भी हैं वो देखिए सब
इसमें से कुछ हो सकता है कि इंटरनेशनल प्लेयर करें, कुछ हो सकता है नेशनल प्लेयर करें और कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे। तो हर आदमी सूरज नहीं बन सकता, हम फिट हैं लेकिन हर आदमी सूरज नहीं बन सकता, तो कुछ को दीपक भी बनना पड़ेगा। इस बात को हर समय ध्यान रखना है। हर बार जीतना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको क्या होता है हारने के बावजूद भी आप चमक सकते हो। अरे कोई बीमार है, आप देखिए छोटे से बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, यदि आप फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं बीमार हो जाओगे और आपका जीवन CRPF उद्योग की इंचार्ज एल रिंकीना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना भारत पु मपांगल कनबा लेबाक अमा ओइबा ngamnabagi pandamda hawdokhiba asigumba thoram asina stanaroi sing amade armed police singita natana leibak miyam gi damak khanduna nongmada minute kuntra di cycle thoba sajel tawduna hakjang fana leinaba honagadabani Kargil lal da thawai thakraba Jawan Singh adubusu ikai khumnaba utuna pangthokliba thoram asina Jawan Singh aduna mama leibak gi damak kathokiba aduna ngasi de aikoina ningkha tamna hingba ngambaga loinana afaba sanaroi amamam oibata natana nungai ne hingba ngamlibani haina so ikai khumnaba utpaga loinana soidana nongmada pungkhai amadi sajel tawbagi hainabi thamsi haike thoram aduga mari lenana humfu taraga taruglak suba ban mahotsav ka mari lenana CRPF utlogi akoibada u chara kaya su thake स्वास्थ्य हम हेल्दी रहेगा तो हम फैमिली भी ख्याल रख पाएगा और हम लोकेलिटी का, सोसाइटी का और स्टेट एंड देन कंट्री हम उनको हेल्दी रख सकते हैं। देश के लिए जवान लोग वहाँ कारगिल में शहीद हुए तो हम यहाँ बैठ के सिर्फ मतलब वो इंडिया हम सुरक्षा में रह पा रहा है। हम स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस कर रहा है ताकि देश के जवान लोग हमको सुरक्षा दे रहे हैं। तो हम काफ़ी जवान लोग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि CRPF है, BSF है या जो भी इंडियन आर्मी है। All Manipur Press Association Ampana Sinduna Future of Printing Industry and India's Act East Policy Haiba Hiramda Nongmagi Oiba Seminar Cum Roadshow Classic Grande da Pangthokre Thoram aduda Additional Chief Secretary Textile Commerce and Industries Anurag Bajpai IPAMA की प्रेसिडेंट जयवीर सिंह, बॉसएम की चेयरमैन अखाम जय कुमार, AIFMP की BP इस सुनील खुराना अमदे अम्पा की प्रेसिडेंट YK धीरेन सरुग्या की थरम मदुगा मरी लेना YK धीरेन फोंदोखिबदा मालेम की ओइना प्रिंटिंग इंडस्ट्री की चौखटपगी खोंजंग असे यांगना चेंखलकबना मणिपुर की ओइनासु मालेम की अवोनबदा यावबा ngamnaba थरम असी सिनबनी पेंटिंग प्रेस सिंग मतंग चुनना चौखट हलबसु मियामना सिजनद्रबदे हिंगबा ngamloi मियामना मखै मपालदा प्रिंट तौबगी ऑर्डर पीबगी महुता लमदम असिदा प्रिंटिंग प्रेस चौब सिंगबो थबक पीबियु हाइके तौजरीब इंडस्ट्री तौजरीब सिंगसी पुकचाक अमसुंग मसिबु हिंकना होनाबदा एकोय मियामगी सपोर्ट मथौ ताबा ले तोंगान तोंगान बा फील्ड लेबिरिब सिंगसिना एकोय सपोर्ट तौबिरकांदा एकोय सि मांगलोमदा सेंक्शन बंगम गदुरिबना ngasi सेमिनार सिगी कुदोंग चाबा लौजरगा एकोय पुनमगनसु मियाम पुनमगना एकोय मणिपुर की प्रिंटिंग की लमद लेजरीब एकोय बुसु सपोर्ट तौबियु मुदुंग मतेंग पांगबियु मसिगी मखादा लेरिब मियोय सिंगु हिंगनब होनबदा मसिदा मियाम की ओइबा सपोर्ट टू मथौ ताई हाइबा वाफम सिमसु आई थमजगे लोशलपदा या एकोय ngasi सेमिनार सिना एकोय हेना मणिपुर की प्रिंटिंग इंडस्ट्री दा मांगलोम दा चंचलकपा अमा सोइदना ओइगनी World Environment Day English ngini kun manga ga mari lenana Green Revolution Society GRS Manipurna numit ni chupna chathagadaba u thapagi thoram ama ngase Thobal athokpam Kaubilia makhongda leiriba Anglo Manipur War Memorial Complex ta pangthokre Thobal athokpam makha da leiba GRS ki office ta GRS ki founder su oiriba Khangabo Assembly Constitution gi MLA Okram Surjakumar na hawthokiba u thapagi thoram aduna Thobal athokpam Kaubilia makhongda leiriba Anglo Manipur War Memorial Complex की मनुंग अमसुंग मपाल की अकोइबदा मनापुंगबा अमसुंग उहै पानबा उ चारा कया थाखी अमदे नेशनल हाईवे द लाकपा अचट अवो कया दसु उ चारा कया यंथोकी MLA Okram Surjakumarna GRS na ngasidagi chahi 10 13 ममांगदगी मणिपुर की तोंगान तोंगान बा लाइबुंग लिस्टिंग अमा गी मथक
amade ching kaya amada amade Imphal mayol da leiriba achauba kaithel sing akoibada u chara kaya leptana thaduna environment pu kananaba campaign pangthoktuna lagle MLA na athok pamgi kaubila makhong da leiriba athauba singi khubam ase adungai British na Manipur da landarakpa matamda Captain Grana Burma rom da ki puduna lakpa lanmi kayabo maitai lanmi singna takthok na bokhot nabada maikai anigi marakta achauba lanfam ama oikiba amade maitai lanmi kaya gi thawai na pontha pikhiba senglaba khubam amane tongan tongan ba organization kaya na sukup na thigat pituna mafam asida chahi khudingi thoram kaya pangthoknare mafam asibu preserve tawba amade semgat sagat pa haiba pandam amaga loinana ngasi GRS na Youth Congress ki members sing amade laikai gi club ki members sing puna khutsam naduna u thabagi thoram ase mafam asidagi hawdokpani haike अखोई ग्रीन रिवोल्यूशन सोसाइटी से सही तरह मुक सूरब सही तरह माथोई निथोई सूरब अखोई सोसाइटी ने अखोई हुजिक हौरकपदे हौना सिंग द कया थाजखरे अदगी अखोई लाइफम खुदिंग चटलगा लाइसंग खुदिंग चटलगा लाइसंग लिसिंग अमगी मथक्ता चटलगा मदुदसो अखोई थारगा लाई सही चुप्पा कैंपेन मथंग 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 तौरगा लाक्सबने अदुगा अखोई बाजार मनुंगदा पौना बाजार थंगाल बाजार नाकन थारिबा पाइकर्स मयाम अदगी अखोई सिदगी चलगा मंत्री बुखरी की हाई कोर्ट फोक्ता थाख्रिबा उचार सिंग मयाम से अखोई सोसाइटी की मेंबर सिंग सिना लोइनमक मतेंग पांगा तौबिरकपनी हुजिकसु अखोई मणिपुर की चेंज लाइव एनवायरनमेंट सिदा अखोई मफम खुदिंग चलगा खितंगसु फनबा मयाम अखोई लैरिबा अखोई मेंबर मयाम सिंग सिगी पांदमने हाइबा तारे Recent trends in biological sciences haibasida numit ninige national conference ama Department of Zoology and IQSCO Polestar College Hianglam Wabagai amade College Development Council of Manipur University na sinduna Polestar College da pangthokre Tharam maduda Dean School of Life Science Professor Debananda SN Director CDC MUG Professor Hanjafam Sukadeva Sharma amade Miyoi Kayana Sarugyake Conference explored a diverse range of topics and provided valuable insights into the latest trends in the biological sciences haibasida miyoi mari wangangloi oike paugi marak thana atemba break amata lominase मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक त फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Admission open Sanali Street tutorial Thangmaban DMC Road Center Asig second foundation course class 10 Bosef amadi class 9 and 10 CBSE lagli Zulai ki tangkut manga irai nimitag hauzeragani SSLC exam 2022 2023 2024 amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 9 10 hawgi manungda student kaya ama putok sakre unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina ben service ki kudong saba su pizari honglagli ba punsi ki lambi sida arai ba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Break imatong taram nokchari, pau makata na pizari. Go Green Manipur Haiba Hiramda Rotary Club of Polo Imphal gi members singna Lamfel Pata Leiba Manipur Pony Breeding Farm da Uchara Chani Rom Thakre Club Basigi President na Luchinduna Manipur Horse Riding Association gi members sing punna sarugyadana pangthokiba Uchar Thabaga aduga marilenana Club Asigi President Dr. RK Ratan Kumar na Club Asina Haurak Padagi Deserter pollution yauna akoibagi environment fagatnaba thabakta henamai onsinduna lagli masigi manung chana chahi khudingi uchar thabagi thabak ase club asina paikhatle masigi makha chathab oina ngase Manipur Pony Breeding Farm da thariba uchar thabagi thabak ase chathabani matam amada Manipur Pony Breeding Farm ase u char kaya
na chattaba mafam ama oiduna lamfel park ki akoiba asi greenland ama oirame adumakpo haujikti mangsilakpani mami ama lakle masibu amuk khana greenland oihanduna mafam asida uchek kwaya sing amuk khana chatak hanaba honaduna uhai panba uchar sing ase mafam asida thanaba khongthang paikhalakpani uchar asi tharaga thamamba khaknatana thagi oina laktuna yengshinbagi thabaksu chathagani haire. Not only go green Manipur, Sep Pony, Sep Polo, heavy concepts of Sagarakanda, Tawjabuni, environment, see, and power environment of Semjageta from Sida. Exotic boxing, the local boxing lager, Mahamasida, no ever environment, not only Kanuna Ponish Katana, Ponish Pasan Hinjava grazed, grazing sea under the setting of the Urum the Tokjava. At the same time, Kanumayamsi, Ushami Parakanda, Olampel Party, Hanigi Dumana, Koyam Mesrel, or Mapamdu, biodiversity concept of Tokjavadumba, program Amakani, say couldn't give Pamsida, Laga, not from Atopa, Kalakan, where you can see tree plantation, see, don't know Hushem Saturn Legeri. Marfu tare lak suwa CRPF Brazing Day numitka marilina na ngasi langjing da leiba CRPF Group Center da pangthokre taramasi ga marilina na cycle campaign gi rally amasu lamthaduna Imphal gi Kangla fawba chetki amade makatana Group Center asigi akoibegi mafam singda MNN sector gi IG SH Rajendra Narayan Das na luchingduna uchara kaya amasu thaki loinana Deputy Inspector General Commandant Inspector Singh yauna tongan ba CRPF battalion singi personnel singda Special Commendation Disc Certificate Sing IG na pituna ikai khumnaki. Ngasi CRPF ki marfu tare lak suba mapok kuma numit ka marilenana lamfel da leba 143 battalion CRPF na cycle on Sunday ga marilenana cycle rally ama Kangla fawba chatkhre mapok kuma numit asiga marilenana lamfel da leba Fisheries Department asigi director T Fulen amade 143 battalion asigi commandant Ravinder Sharma yauna uchara singh thake commandant Ravinder Sharma phongdokhibada ngasi India ki oina leiriba apunba CRPF ki mapok numit na lakpada hakchang fana thamsi haiba wakhalonda cycle rally ama Kangla fawba chatki lunana ek per ma ki naam gi mingda uchara singh thaduna kaitharakliba aing asagi khal asida kanaba kaya pibada mateng oigani haiba wafam singh thamki. Today is the raising day of the CRPF, that is 87th raising day. In 1939 this force was raised. To commemorate this day, we are organizing several functions. Just we have finished the cycle rally to impart the knowledge to the public that fitness is a part of the livelihood as well as good health. And by this tree plantation, we are also giving a message to the society that by planting trees, जैसे आपने पहले भी सुना होगा एक पेड़ माँ के नाम, तो उसको ही हम सार्थक करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्रवाई को. पेड़ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं. दे प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, इरोजन, प्रोवाइड द ऑक्सीजन, ताकि हम जो है इस जो आज का जो रेजिंग डे है इसको अच्छे से हम कमेमोरेट कर पाएँ. Ban Mahotsav ki sarukam oina plant trees save trees haiba wakhalonda wangu lamkhai forest office na yongchak chara sing miyam da yenthoki bagaloinana wangjing khunogi laibungi akoibada yongchak chara sing thakre Thobal forest division ki makha da lairiba wangu lamkhai forest office amade bazar board committee BBC wangjing khunona sugnu AC ki manung da leiba kakjing khunau umathel pangantabi wangu chairel wangjing khunogi miyam da chahi ahum da panba afaba makhal ki yongchak chara sing ado wangu lamkhai Forest Office ta yenthokibani tungda Bazar Board Committee BBC Wangjing Khunawgi President Imo Tombana luchingduna ima langjing nubigi laibungi akoibada yongchak chara sing thaki haire. Lions Club of Imphal City amasung Chanung Sintha Club ka khutsamnaduna Imphal East ki Chanungda ngasi uchara kayamarom thakre club basigi permanent project oina akoibegi phibam ngak senanabagi mamangdagi hauna paikhalakkiba u thabagi thabak singsu yengsenbegi program amane matungdasu makhatana project asigi makhada environment kananaba thabak thoram kaya paikhatkikani haire.
लेबा सिगी environment की protection बाबी योखटपा अमसुंग कोई लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल की कनो मखादा मागी सिंबल अमा ओइना environment protection की मखादा कोई लायंस क्लब इम्फाल सिटी ना चजजरपा ngasi program sida कोई लायंस क्लब इम्फाल सिटी की कोई respected lion sing amasung club ki volunteer sing pullaga ngasi thawmasi panthuk chabani asiguma thawmasi makha sanam chatjaki kini amasung mayam bu khoi bu saujuk pina biu khoi monteng pangbiu hana kurumjari अफब तिंजंग काइजंग दब खुनाई अमा ओहेनबदा हौगलगलिबा यूथ सिंग अचौब थौदांग लै हौगलगलिबा यूथ सिंगबु मसामउ फब निसादगी लापथोकनबा वाखलोंदा मोइरांग एसिदा ओपन जिम तरा थमनबा पांदम थमले हाइना मोइरांग एसिगे एमएलए थोंगाम सातिना फोंगदोखरे वाफम असि एमएलए ना महाकी केंद्रगी मनुंगदा पाइखलिबा डेवलपमेंट वर्कसिंग कोइना चतुना यिंगसिमगी खोंगचता फोंगदोखिबने एमएलए गी खोंगचत अदुना क्वाक्ता ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 8 की मनुंग चन्ना लेबा स्टेट पुखरी मपालदा ऑल मैतै पांगल यूथ एसोसिएशन की वॉलंटियर सिंग खुत्समनदुना सेमगतपा हौरबा ओपन जिम की फिबम यिंगसिनखे तुंगदा क्वाक्ता म्युनिसिपल काउंसिल की ओइना क्वाक्ता बाजार पब्लिक ग्राउंड मेन रोड मपालदा ओपन जिम अमा थमनबा मफम यिंगसिनखे तुंगदा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग चन्ना लेबा मोइरांग फाइरेमम लेकाई ममांग सेंड्रा रोड का फाउनबा लंबिगी नोंपोक थंगबा सरुकी मांगलुरबा ड्रेन अमा लेकाई मियामना एमएलए दा नौना ड्रेन चनबिनबा हाइजरकपगी मतुंग इना एमएलए ना नौना चलिबा ड्रेन की फिबम यिंगसिनखे खोंगचेद अदुगा मरी लेनना एमएलए थोंगाम सांतिना फोंगदोखिबदा मोइरांग एसटी की तोंगान तोंगानबा मफम तरादा ओपन जिम तरा थमनबा पांदम थमले हौजिक फाउबिक ओइना लोकताक पमालदा था खरगी ममांगदा मियामदा खुत्सिनदुना मियामना यामना पामनबा मफम अमसु ओइबा ngamkre क्वाक्तागी अनि असि अथुबदा खुत्सिननबा होटनरगनी मसि थारगा अहुमदि मियामदा खुत्सिनरे हाइबा यारे वालिबा तरेट असिसु केंद्रगी मियामगी अपामबगी मतुंग इना मफम चाबा मफम सिंगदा थमनबा होटनरगनी हाइखे महागना हाई लान लेरबसु मोइरांग केंद्रदी चौखटपा केंद्र अमा ओइदबा यादे हाइबा वाखलोंदा महागना चंगसिलगलिबा डेवलपमेंट वर्कसिंग मियामगी मतेंग याउदना माइपाकपा ngamloi मियामना मंगोंदा हौजिक पीरिबा सपोर्ट असिदगी हेना पीपीतुना मोइरांग केंद्रबु मणिपुरगी केंद्र सिंगदगी हेना चौखटपा केंद्र अमा ओहेनगे खल्लिबा मंगलान असे मंगफाउना हनबियो हाइखे September bo August September bo ga loi da install to loi ga ni have se ai ta jai aduna ai marang ke da khunai sibu Manipur khunai bu kanna bo hona da Bharat pu kanna bo hona da tijang angjang da ba tungi yu bi pu thok da achau ba thauda ngama aduma open gym ham sina soi da nu ki mating pangani have da ai kha jo thamjari aduna marang ke da lei ba naharon sing youth sing so tungi bi ro da khallaga ai khoi punna thauda ngobi na si ai wo phu thamjaraga पुनः मणिपुर बरांग के नहीं प्रजा पुनः सोजो पीवी दुना मदे एगोन पंगल थोना हापी दुना पांगथोक से खलियो पुनः से पांगथोक मनबा इबदो थाजिना पिने बिसन वो पंचायत थम नुपी सिंगबो अहेनबा मतिक मेयाई पीदुना सेमिलोन चौखट हंदुना चौखटपदा मांगजिल थाबा खुनाई अमा ओहेनबा वाखलोन गा लोइनना मणिपुर लेंगा के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मखादा मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन ग्राम पंचायत न कोनबा मफम सिंगदा नुपी सिंग तगी ओइबा सेल्फ ग्रुप कया सेमदुना मसाना मरोमदम लेपचब ngamnaba चंगसिलकपगी सेरुकम ओइना बिष्णुपुर सिटी ब्लॉक न कोनबा थांगा एसटी की ओइना थांगा सलाम लेकाइदा एमएसआरएलएम की मखादा सेमकिबा सिंथांगंबी विलेज फेडरेशन सापोंगलपा चाही अमा मपुंग फारकपगी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ सिंथांगंबी विलेज फेडरेशन कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की थोरम अमा ngasi थांगा सलाम लेकाई कम्युनिटी हॉलदा पांगथोखरे पॉवर्टी एलोकेशन विद वुमेन्स एम्पावरमेंट हाइबा मोतोदा मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मखादा सिंथांगंबी विलेज फेडरेशन सिंधुना पांगथोके बथोरम अदुदा थांगा एसटी के एमएलए टी रोविंद्रो ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनियन बिष्णुपुर सिटी ब्लॉक की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सलाम विक्रम अमदे उपाध्यक्ष बिष्णुपुर निंगथौजम दिनेश प्रेसिडेंट एसवाईसीओ क्लब निंगथौजम भैगचंद्र अमदे अतई मसक नाइरबा मियो क्याना सेरुक्याखे थरम की सेरुकम ओइना तरेत सुबा नेशनल कुंफू चैंपियनशिप इंग्लिश कुन्निथोइदा केजी कुन्निपान वेट कैटेगरी दा गोल्ड मेडल लौरखिबा पुखरमबम जोयश्री अमदे चैंपियनशिप असिमक्तदा केजी कुंथ्रा निथोइ वेट कैटेगरी दा गोल्ड मेडल लौरखिबा सलाम मालेम्बो एमएलए टी रोविंद्रोगी माइकैदगी लुपा लिसिंग मंगा मंगा अमदे फेडरेशन की माइकैदगी अचंब खुदोल पीदना पुकनिंग थौगतखे थौरम अदुदा बीएलएफ असिगी मनुंगदगी ख्वाइदगी अफबा सेल्फ ग्रुप अमा खंगतुना लिंथोइ ngambi सेल्फ ग्रुप ता बेस्ट सेल्फ ग्रुप की मनासु खुदसिन नखिबगा लोइनना
loinana VLF asigi select group tara marigi manungda select group tara humdo gi apunba member ni fuda federation asigi ahanba community investment fund oina lupa lakh kun matho gi senfam sing member sing da yentoki MLA T Rovindro gi maiketigi village level federation asigi vulnerable fund oina ba VLF ki president amade member sing da lupa lakh amagi senfam mating piramki Taranga mari lenana MLA T Rovindro na thanga AC da matam kayadagi AC asigi miyamna khawrang na ngairakba nationalist bank amagi manglan adu mahagna kanna hotnaduna hantak tha ani ahungi manungda thanga chinglak kaithelda Central Bank of India gi branch ama atubada hangdoktuna miyamda khutsinaragani haike Cluster Coordinator Salam Bikramna Nupi Singbo Ahenba Matik Mayai Piduna Masana Marondam Lepcha Bangamba Haibase MSRLM gi Pandamne Masimak City Block Asigi Manung the Ladyba BLF members Singna Mai Pak na Bahana Minasi Haike COVID Bidia Consum Film Production ki ani suba khudol oina puthokli ba film China MSFDS star release tawkre film asida Dayananda Ithoi Bindia J Vidya Jitesori na chingba artist sing maroiba saktam langli film ase git chumnam gi direction makada Bidia Consum na story screenplay amadi dialogue bi bani MSFDS star pangthokpa releasing function loiraba tungda miyam the premiere utke Manipuri khunai da nupa na nupi lon bada nupa adugi maikai da support tawbagum ori nupi na nupi bo hanthana yeng ona taina bada nupi na nupi bo kangkhatpa film ni hanadagi khara tongan ba mahau amada maraibak thiraba nupi singda mideng thamliba film amani haina film asigi director git jumnamna fongdorakle film se anobu wari din natte natragazu sijra mu kitang tongali jina nupa na nupi lo lokpa matam da nupa dugi family na nupa dugi for the one support tawba khopa sugum je amna ayam bo tawe sijna mu bra tayona ba haitare nupi na nupi mu kangkhat bagi sugum bagi pot oiba hoi hana legi ba playing bagi kitang tongandragazu kitang mahau tongan bamdi phangni marai bak thibi nupi jing na yamna pam gadaba film amu oigani Manipur da leiba Huidrom Design Studio na design toba Babina Wellness Center ki architectural designer Eda Asia Architecture Design Award ki civic building architectural design gi mana fangle hairi award adu ngarang Vibrant Asia haiba themda Seoul da leiba illustrious Sila Hotel da pangtokpa Asia Architecture Design Award yen thokpa ki tharamda kutsinarak bani Asia gi oina lemjaningai oiraba architecture designer sing da piba award ase Huidrom Design Studio ki principal designer Suresh Huidrom da kutsinarak bani haire Asia gi oina yamna lemjaningai oiba award ahum thangna na chahi ahum fangba ngamba architectural firm ase leiba ga sigi oina Huidrom Design Studio na ahan bani haire Malem gi thakta sakhangna theater director amasung playwright Ratan Thiamna lekhidabada aina thinkraba loop KCP PWZ MC unification na awaba fongdoragli lopasigi PRO chingkhai nganbagi Gerald amana Manipur bo malem da sak takpiduna arangba thawar michak amagum ngalamba miyamgi oja Ratan Thiamna manung matam chadana lekhidabada KCP PWZ MC unification na thamoi sokna nungaitaba fongtok pakaldoinana imung manungi awabada su serogyazari sagnai raba oja asina Manipur Hairib Apipa State asigi art amasung culture asibu malemgi awang bathakta thangat piduna hanba naidaba amati chokthaba leitana thongna leina achauba thodang lobiramba asigi tamak chauthok chabaga loinana ikai khumnaba uchari hairi Manipur gi oina chauthok chaningai oiraba oja asina India lengangna pirakba Padma Shri Award fauba handoktuna imalebag iramda Manipur bu kayagi matik nungsijaba amade lumna lawjai haina utkhiba matik mayai chelaba oja Ratan Thiamni hairi singthabada loiba naira
ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯟꯒꯩ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯀꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯦꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Manipur represent Toba Fight Club KMMAC Kanglaipak Mixed Martial Art Club Manipur gi Risi Oina Maitei Thamna Pokpina Magi Nakna Balamba Tasar Pal Uttar Pradesh pu knockout ta Maithiba Piduna Manipur gi Mingset Purakre Haide Loishilakpada Maroi Papa Mukana Pizari Durand Cup ki damak stadium gi manung amadi mapal gi akoi basing sitok chamthokduna luna na thambata natana stadium gi gallery ground gi infrastructure singsu ningthina semjin sajan kre Hauzik fabu ki ISTV na sandok chaba Manipuri pau matang sa loizare mireng tabiri hukum na mapu amokana khurumjare